Titishana cianathari iraina idini abunge atumia a kiama kia Jubilee gikundi gia Kiowopa mena gikeno mathiite kuhurira debe mũmbunge wa Kajiado East Peris Tobiko na kumuha irathimo ciao githurano-ini kinene giukite na rwimbo rurathio fiu hatari undu ta nganja. Makiria ma atumia a bunge 15 nio marekinyitie matongoretio ni muikariri giti wa gikundi kiu Cecily Mbarire. Senator wa Kwamuro Beatrice Elachi uria utanacokera uteti arona kanya ga kwiyaria akiuga kwina ateti maraka makwene. In Jubilee women don't joke, but we respect our men at a very high level, and therefore akitaka kulimana na sisi hapa akuje pole pole na tutasaidia kuelewa siasa. Mũmbunge uria uratugagwo na irathimo Peris Tobiko ndanahitha gikeno giake na ucamba wake ndungigananio na kindu. Mimi nangoja candidate wa CORD tukanyagane, huyo ndio ninamungoja. Tunaelewana? Oh yeah. O icera-ini riu munini wa speaker bungeni ya bururi Joyce Laboso ni aragire na kahinda ga kuhingura thukuru wa secondary wa Prisons mwena ucio wa Gitengera. Gikundi giki kia atumia a bunge a kiama kia Jubilee makoretwo makigomana gucerera atumia a bunge kundu gutiganite kumateithiriria kuhura debe kuri muingi wa icigo ciao niguo mahotane githurano kinene giukite. Waweze kumpatia mheshimiwa rais kina mama wa kutosha ili mheshimiwa rais apeane nafasi nusu kwa nusu kati ya wanawake na wanaume ili tuweze kubadilisha namna ile tunavyoangalia tume ya uchaguzi hapa nchini. Handu-ini ha Inoro TV, Jetagwo Muthoni wa Mukiri.